Nishigamba ngo 2012 kwa kane mwaka ogu ni Musima Herbert Health Inspector hamwe na Ndiyamureba James Town Clerk wa Kakoba Division bakatwara abantu bari kuhingura 30 mu court ahabwe nshonga zo burofa hamwe no kwata kasasuro mu town. Ni nchenera kimwe ikintu cyo kunaga kasasuro mu myanya itari ya yifitire okwiya mu kasasuro kandi twatandukira umuhigo aho tuje kushanga nanaga kasasuro mu fureje na rikora mizi mabi nigatambura umunguto nagazo mu fureje za kumigorora hemishango tumuto mu kote muheze kiboneza ngoro kutu batira mu kote na hatkantu cyongera banda batakashira ibona za kubakwara kandi bakinga n'abandi bazo mu kote. So ni byo program nyingi ako cyamagara no maburu cyo cyo no butari drainage amashomero amahoteli factory byona norane bitwata kuko twakantu tugira umurango atricity kandi n'aba national water ni basima kugira ngo si wagenzi cyira kubaruka unkako twatera batujyamba namwe twera batema mama nikora ngo bakonectinga abantu bona batari connected no bukirabe ngo bamwe bakatwara mu court konka hina bajemere kandi aba baraburwa ngo amatekesha hayona nigija kubatere kipapura cha munkwatiri wahenda ikiragiro cha koti kiri kumayisa nk'umushango wa komaho koti na yisuminga bakweta warrant of arrest kuronda tukwata tukugarrayo kugira imishango ibiri kugira uko kubanza kuteye kucyagingire no gundi okujemera koti nabo ejo njya kushaka koti abantu bona ko isamoningire ngo bazo mukoto bakabora guzayo ntubagarrayo ngorora imishango y'ibiri so to kugira ngo nanga tuyo tubakuratira bona kandi abandi bakakati Steve na wotu yo bakabona tuza kugira shuwa town kwa Teresa kandi abantu tuza kugendera twakenda kubona aragmo yari mu turagambye ko ikiyayanga tutomukote kandi isima koti gitu yambara muri spokanso abo mu rugo rukora kutwibaha bakaturetinga gadamu so arabastabon we natakwenda kugenda amateka atakwenda kweyonza kuza kwikiriza Yesu kwaho kabara za korera za license tribi biwara bene ko gumrofa siwe jekiruga hamwe so gumatu koti babatira mu cyumba abebembezi nibagira ngo abantu kwata kasasiro no kugira ngo tubine kushomesebwa kuri kumara kandi bashaba abukiri kwataho kubashomesa ekibashemerire gukora so tujya kugezaho kumadugeza abantu bitu tujya kugezaho kumantu barabamo kandi tujya kugezaho kumantu bapanishinga kugira ngo orabe yakwasirwe umushango atagaga gakoresho bekecu kandi agambire bagenzi be abataka kwasirwa umushango kureba ngo bitebye ibyabo yo tukombayinga data tolo tumanya abantu bamwe usanje n'abatinde usanje ikindi business zone zo kumta umuntu twende sizimbe cyo wana kibe kigireranje kibe kinde dust beam kibe kikozere papers bari security light bari toilets kandi zo flashing kandi twenda abanyanya ukora mukaza gucya za ebyenyanza amahoteli abakozi babo tubetaga bize ari twita muri examination kukebera kuri rwari zuturana ku rugero ryo kurya tubakebere kuri ngo tuzakwata abantu babo kandi bakimanya ni Musima aho nho yaraburura abanza bari kuyora kasasuro kumanya kibine gukora otiroho no kuyora kasasuro mbwire ukatwire companies itanga izo private ukira twatafenasho abantu b'igisimu bakagabuza basobereza bakushashura ina batini facility batakwasa kombo tari na za basbaka katsbaka ibintu tsi kwanti yo so ekikuwa wasanga nyanya kasasuro muri yamara ngira hamwani batundegise tunemoto kisha tunkaruzo Koti yo muramuzi w'idara ryo kubanza Achok Abraham Moding hamwe na Kristo Nalinitwe or Court Clerk neza ko banehurira emishango ejo ebero bishatu byo kwa gatano gasha kwa Anthony Twini.